Караңыздар, Турцияда да дөңгелек үстелдер бар. Осындай. Ну, енемдер отырмайды. Herkes 150 oldu, 150. Olanları alayım. Abla 150, 150, parça 150, parça 150. Allah bereket versin. Arkadaşlar 150 oldu, yetişen alıyor. Yetişmeyen alıyor. Парча 150, это значит одна вещь 150 лир, любая. Там кофта, не бофа. Это мне тойларда осындай. Когда сүндет той болғанда солар қызыл нәрсені тағады. Или когда армияға провожать еткенде